Boleh tileping ya. Iya, ya, Sukaria anak ketawa. Sini Ki. Betul pikir siapa didapat di jalan. Bagus turun Ki, kasih kalah aja kontu. Ini kasih pade. Apa? Sama-sama makan nasi kan. Kenapa naik lari? Ini dari takut. Kenapa kok ketua menangis? Hei, si kencing. Kenapa ada ketua? Celana koi. Celana. Burung puyuh, burung ketut dimakan biawak. Kadang cantik, kadang imut, kadang mirip-mirip biawak. Mama gigit nih, mama gigit nih. 15 isi.